Tun Naya Little Mix perform na lian tham MTV Europe Music Awards sa Jesse Nelson model ani lo wangin fans te an shil hai le a ma se hemit nu lo ka hian Little Mix chuan thu thar ron na yin an member Jesse Nelson chuan amimal shi se lo na wanga group a chol san ri don thu an puang ani Hegal group Little Mix hi ilola shevela wani chuan North America a iom anima na an lahit tak Secret Love Story kha Mizo chalai te zinga shilo an om lave ti hel te ang Why can't you hold me in that dream? Why can't I kiss you? Sumi nuwa an Bengverh la shout out to my ex kha a hit rem hle maya ma se maktak mayen khovel hua palar tia kan lo shat ve mai hi North America lama ve thung chuan an lo lar overlow ni in alang tlat mai ole he video a hian Little Mix lo lar chwa dan le engwanga North America atlana lo nge an ni te kan en how don ani Little Mix chung chuan big round the chante soima sate ang kumsang ni som pakhat khan Jesse Lian Jade le Perry te hi X Factor UK a anin tonga til engi mashia chwa zwa ingayem hemi ma che seasona khan X Factor show hian boy band om to de zinga lar le hloting berpol One Direction an lo cher chwa kani kha ma se pathum na a in hlang kai One Direction te ang lo takin he group ve thung he chuan pakhat na din mun lai an hawani atira chuan amal chewin anin lan ve thawa ma se judge te chuan group anga an that jok pe se yin Rich Mix ti ming putirin anda khom da a ma se he an ming ang che nei charity ball an lo om ve wangin boina ne uneu an toka anuwa Little Mix ti ming an put thu an puang zar ta ani tuna chuan ming dang nen kan me bel thei to lawa ni e atira kha chuan tuma anin shilok big lo ma se unaw ang mayin anin po chawa UKB ka phei chuan an hit le ani Perry le Zayn Malik te in lai china khan fans te makti le lom a hlo hle a kumni anin zui nuwa Zaynin Perry asom na phei kha chuan mi te ati phorin nga event a hlo hle ani ase van doi thak takin kumli nuwa text message kal tanga Zaynin a chen thu kan shele ani heti chung hian Little Mix chuan music lama thom an nei ringa nga ya kumsang ni som pani a an debut album chop lo po Chanchin thalam an nei vereng thawani he album DNA hi UK charta pangana ani mai baka ramdang pasari laya ache thahle a US po atel hialani Pussycat Dolls nuwa hetiang din mun theng thei ani wangte hian Little Mix hi alar lo tia soichi ani lo shim an fans le Fifth Harmony fans te in beina neu nei ma se heng group pani te hian borok thalo an nei lem lawa an group din hun ain rol de owange Twitter soi an hlo hle ani Fifth Harmony LEMCHAN acha so jaw le ngala nima sela UK meche group te hian US a involve na chance an nei lo ti na ani chuang lawani tuna chon US lama po Little Mix ming hi anaran lo hle a an che that pi lama komsang ni som pani a DNA album anti chwa ma khan Spice Girls chon highest ranking debut album record an lo siam to a ma se he record hi DNA hian aron khum chiang hle ani chu wangte po chu ni ma na Spice Girls member Louis Melcy chuan alo chir the zeu ole Melcy tuman an record an chil len thelo shim ole an record masalam an soidang lam chau zel wangin Little Mix chu lar chau zelin til pakhat chau an mabak ta chu US pum la kani an album pani na salute chu aron che thale viawin Billboard top 10 a ai hlang kai le a Spin magazine in top pop album of the year an tarlan nuwa phei chuan America a po an hlo tling hle ti ngai dan a om fur to ani amaro chu American music market a hian tinge serious takalak an lani lo fo ti hi zo na chu ania US hian girl group amamo lo po ani lawa tuna Fifth Harmony tiam lo Pussycat Dolls Destiny Child le TLC te an lo lal len to chin na ani American culture me chia te din mun choi san war ani lai hian ngetinge heng British me chia te tan hian mun zau jok a om theilo market lam boina ni theyangem en zaw le dewang American label te du danin anom che loem niang le sangni sompariata radio event interview atanga alan danin America anron thlentir khan anlanau pan mai baka he industry a hian anla thar em wangin hun har satak antonga an label lamin VIP te ton tura anti chu du lavin radio lama an music da du wang maya chu thil chu ti ngayin an shelawani
hei hi an ti swal lian ma saber ani a ma se ti swal ani che em me che talen nei thatak an ni ti kan she thewa ishiat lo ero chu mi pui mu a an lan dan le an music video an ngai pui mo zia hi ani o chwa vezel an du dan ani a ma se an video te thununa an du dan te lo soi ve chu an tan a har le thung an soi danin an label te chuan enroll ve an phalsak lo ba ka an rem shat na te mana an du zong engpo video tel ve arem lawani Little Mix album pangana LM5 kha bon tak ania mai chia te thil ti thei zia lam inga event ani chuan ngai thak nge nge chi ani taksapian phung a thalama thirna hla strip tengat phai ka chu idu don lutuk tlat he album hian iTunes chart da pathumna hau turin hun adu rei lo hle a Khawvel hian Little Mix hi anga event meka US po in ati ve vat a hun viau ni inalang anma ni hanti boyle de tu chu Fifth Harmony ronvul chhoviau khani in US top ranking a hial anin vora Twitter a in hialna atam hle music writer le mixer te po an bang lo ma se Forbes magazine kaltanga Fifth Harmony te keder tur thom lo om chuan Little Mix te tan zarboy tu om lova kal chauzel ati ol sam sota an label lamtan US market a swan lu thwai tura in sorbing a ol sampha don ani du thu samsa na ding to sa omreng laya athar handin le turin tu man hun an nei lo chim chim bok America a boruak an nei lian lo po ani lova alhla shout out to my ex le woman like me te phei chu anti chu atangin kandil ruwa acham rengani kha USB ka Fifth Harmony fans tamjok chin ma se Little Mix te po andoi chuang lawa Fifth Harmony fans te tan Little Mix fans a in le po thil har ani chuang lo bok Little Mix hun alo thleng ve ta a midam tak chon nga hin chumi thleng thei tur chuan talent bai ba ka du omna riau an nei bokani fans tele writers how to chuan an record labela ain ngat antia sangni som pariat khan Simon Cowell noya record label Psycho record nen an contract ti topin tuna hian RCA records nen an thok hau meka Psycho nen thok hau le ta se US market lama hian za in an lo pom to angem kumkal ta lama America in British singer an lo lom lu konga buaina ane ngai lawa The Beatles te baka pop singer lar Adele le Ed Sheeran te po in chance an nei theya Little Mix te hi singer an ni angin an performance a chahle a US lama hetiang har satna tok big tur hi an ni lawani This is a shout out to my ex. US a hian mechia te din hun hi a thalo sheta mi palam a hin an hlo chia mai ni lavin alle ta an thorim angai chin One Direction X Factor a champion ni silava an larzia te ngai to ela champion zok Little Mix te ne na khai khenin anni Khawvel deng chuak khopin an lar sia ngai to chen chuan a shil hai thak ang reng hle ani ama ero chu akong bum bau deu ma se Khawvel hua palar chauzel turin Little Mix hian an tlin tok zia phawlangin an hlotlin chauzel be seyela an member Jesse Nelson hian hun engi mo chunga tan cho sanri ma se thazo ka anon let le thei be seyin mixer ten ril ro hadam takin thirin lohak phot mai ti ang chuti chungin Milarte news video upload sang te kha lo en kwal le la ilo thir mai te po alo om mai thayania tin lemchan lamngai na tu te tan ka channel pakhat zok LEMCHAN KHAWVEL tia khan video hmuhnawm tak en tur a om boka please sin milo subscribe sakve bok donya in zawayin o boyfriend chungchang mo ye tero kan sha chak em Little Mix te hian tunge an date ti hi soi mai chi ni lo kan du tok ma in kan soile photangai ole Little Mix azom ma a pizador ngak chin highway comb Buckinghamshire a Salian Li an hi kumsom ni pakwa alo ni ve tarang mai Li an hi kumsang ni som pathuma changa som paruk thleng khan footballer Jordan Kiffin nen ni lo tivelin anin kop chhowe renga nima sela me sang ni som paruk khan anin chen le ta ani source rin tlak tak pakhat chuan in chian thatakin anom zui atia ma se social media lama ero Li an hian Jordan hi a unfollow veka alan na thalak reng po a delete vekani chumi nuwa chuan lian hi hmuhnawm tak manga mu ani le a abula om chu tudang ni lavin footballer thau Andre Gray ni in ani nen hian Spain a chol te mangdunin an hlim dun hle a Andre le Li an te hi kumli anin zui champha kumin me ni somni pariat khan anin hualta ani
Perry Awards hi Little Mix zinga langsar taka Milarte dang date kan shat ni in One Direction member Chanchin Zayn Malik nen anin date wangin alar le ani ni masela hemi ma hian Adam Bright nen lawin kop to in X Factor audition live vel po khan an la in zuya auditiona po akal pui ni soi ani an bawruak chu thahlema se Perry in boot kemalu nu le alar wanga aboy chau tak tak nu chuan Adam chu a thei ngil tamaya an soidan chuan Perry le Zayn te thalak tun a hmuhnu phei chuan Adam chu aril ro alo na hle a ma se bawruak thalo omlem lovin tun thlengin Perry support tu thatak alani rengani kumsang ni som pakhat X Factora One Direction te an perform khan Zayn le Perry te hi in tongin me sang ni som pani khan official takin anin date ti an puanga August sang ni som pathum khan anin hual nge ani Zayn hian abana Perry melta tu chutkai tir hial ma se fans te chuan Zayn hian Perry alo bum ni in an ngaya chumi ti chiang turin anu kumsang ni som panga khan anin chenta ani Perry hun shi om tak kha fans te chuan an lo tor pui ema fans chen khat phei chuan Perry hian Zayn hi achan ani lo Zayn hian Perry hi achan zokani anti hialani February sang ni som pasari khan English professional footballer Alex Oxlade-Chamberlain nen official takin anin date ti puan ania Perry limmel kan hmule ta a lim taka omdun zel turin du sakna kan hlan bokani kumsang ni som pali khan Jesse Nelson le Jake Roach te hi in datin Jake hi Englanda pop rock boy band pakhat Rixtona an lead singer ania July sang ni som panga a Jesse nen hian in hwal ma se anu November sang ni som paruka anin chen le ani nikum sang ni som pakwa khan Jesse le Chris Hughes te hi in date le in Ray Ero ani lawa kumin April khan anin chen vele a ma se anu thali kumin August tha khan Jesse le Son Sagar te in date thu hi official puan ani le ta ani Jade Terwal le Sam Craigs te kumni anin date nu sang ni som pali a anin chen nu khan Terwal hian single life nuam takin chen ma se akim lo dewanya nge sang ni som paruk khan English rock band pakhat The Struts bassist Jet Elliot nen anin zui mu le ania stage ha te enjoy om tonin shat reng to tur hunlim om tak an hmang dun tam hle a nima sela anma ni kong konga an boy em wangin kum thum nu nikum July khan anin chen vele ta ani tuna hian Jade hi English zai thiam Jordan Steven nen anin date le mekani ole khati song khani se in safayin hunman nuam fek ule